Il-linja tal-ajru Ryanair ħabbret 5 rotot ġodda minn u lejn pajjiżna u issa se tkun qed topera 300 titjira fil-ġimgħa. Dawn ir-rotot li se jiġu introdotti mill-iskeda tax-xitwa se joħolqu konnettività ġdida bejn pajjiżna u l-ajruporti f'Bordeaux, Bournemouth, Lisbona, f'Shannon u fi Stokkolma. Dawn se jkunu qed jingħaqdu mar-rotot li diġà hemm biex b'kollox ir-Ryanair se tkun qed topera 55 rotta. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-linja tal-ajru intqal ukoll li b'kollox se jkollha 500 ħaddiem Malti bejn piloti, inġiniera u membri tal-ekwipaġġ. Ġie mfakkar ukoll li Ryanair hija investitur kbir fl-ekonomija Maltija u li kommettiet aktar minn 620 miljun euro għal pajjiżna, anki b'6 ajruplani li jġorru 4% iktar passiġġieri, b'16% inqas emissjonijiet u 40% inqas torbju. Il-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Leary tkellem ma' One News dwar dak li tħabbar u qal li dan l-investiment ġdid jixed l-impenn tal-linja tal-ajru Ryanair favur l-ekonomija Maltija. We've announced today 5 new routes this winter to Shannon in Ireland, Stockholm, Lisbon, Bordeaux and Bournemouth in the south of England. A lot more inbound passengers who will be coming here during the winter season, people looking for that winter sunshine. And we continue to grow and invest here in Malta. This year we carry 3 million passengers to and from the island, and we hope in November to open our first maintenance hangar at the airport, which we think will allow us to create about 200 new jobs for well-paid engineers, mechanics and technical people. Michael O'Leary tem jgħid li l-aspettattivi ta' Ryanair għal Malta huma kbar. Sa 4 snin oħra qed jaraw li l-att ta' passiġġieri Maltin li jsifru ma' Ryanair għandu jitlaq għal iktar minn 220 miljun. The fleet here is about 150 aircraft now. We see that rising to about 200 aircraft spread all over Europe, all of which will be on the Maltese AOC over the next couple of years. In Ryanair, we hope to grow from 150 million passengers pre-COVID to about 225 million passengers, and we want a significant proportion of that growth to be here on the island of Malta and for the benefit of Maltese tourism over the coming years.